Jagadish Chandra Bose, wanjibo soni khoroksa chini Indian scientist. Bono shabole siniato angka kayo lama waisale norobo bini mung khana fiaba norok omale shaideman tabukni modern wireless communication ni sep 19th century wo bini yakteino khurchajakmani teyamo shimia bini kwbangma invention khaimano karibo bini naitupjak theory ni bisingtuino 5G latest technology bo yapri selemanka omohaino cheibo interesting fact saimana bagai norok krungi tongni biduni paithak jora wireless communication ni mane nongka mungsa physical connection khaiwino information rohanani tei yasaknani je communication je agiwo bharotni bisingti rose rohortun klaiman fiaba 1850 abo telegraph thangai soika ababo wire krike mungsa phanose engna kri communication no teibo shep kaham tuna bagai haibuni kabangma scientist rok radio waves le wireless no tei research khaileka naitukleka aboni bisingo tongo Jagadish Chandra Bose ko khoroksa year 1858 bo Bengal ni Munsiganj achaya abotabo Bangladesh se khobjabo bo cherani simino belai creative tei curious yak siagrani nature no tei observation khlai mamangno botongo bo doctor na bagino London thangmani fiaba dissection room monam sanam bai bo bemar se klaikna jo yagulo bo doctor yakare physicist na se chongso bo Cambridge te London University of BSc te doctorate complete laika aboni yagulo bo 1885 bo Calcutta ni Presidency College of Physics as a professor hire khaina harjakha 1890 haizoro bo Maxwell ni wireless radiation theory no Oliver te Henry's mungoi o khorok ni scientist buskang otlang tongmani theory no boibo Tesla Marconi te Brown hai kabangma scientist no jotoni slai sabasika radio wave sanamiman janija samongo chatolaisa Chandra Bose bo theory no porika te snamiti saka wireless receiver te bini mungnarka Mercury coherer oro kaisa glass vial ni bisingo mercury thogo kochobi tongnai chengsajakha tei iron disc no achuriwai electric tar bai manjuwai nokhor tongnai wireless signal no receive khaimano European scientist rok pongni kabangma snammarno patent khai kabang rang ajina wanchulai piaba Chandra Bose ke bini snammarno tebono khobi tonjewai jotoni bisakangono bo piyogariyo Marconi ke coherer no kosol khaye snamka hayungo puila transatlantic radio teibo amoni bagai Nobel Prize bo mankha Bose ni thirino khoge bu patent khaye credit na phano a credit manthani bini mungsa lok kore bo bini research ni samono client thakate buskang abahai teibo wireless communication no development khai punukha bini khawa kaisa no poitu asol wireless communication nature sengu abongka bufang wafangni nature yagulo bo bufang wafangni communication no bahai ke eng abono najibi karna bagai yaprina harka ajorani shanti jo bufano khutangni mani phano boro communication ngni ke poitu chalaiya fiaba Bose ni khawke belai uik muikungja tamoni ke bo saimana bufang wafangni bisingo kokhalo kunglai abono proof khana bagai bo crescograph namkha o device by bufangni yarang tei juda stimulus reactions manmani putuno bo 100 times 1000 times magnification naharman tei amobai bufangni complete growth mano saimano bo bufang phangni ni bisingo kaisano ke kokkuti saka tei kaisano ke kutukha damraka kokkuti sajaknai bufang ke ba torui logai hamsai thangka tei kutukjaknai bufang ke hoisai ransai thei thangka abo haike no Bose ni research purobungi thangka khorcha khurchu ama hai scientist tongo bongni invention na mungsasu jungjalke a samungno yakariyo piaba Chandra Bose yakari dinani bisingoya 1937 no bo thuya sekang kabangma invention khaiklangaka jemon crystal detector crystal radio tei millimeter radio wave hairo millimeter radio wave means kaisa extremely high frequency radio wave obo kabangma field no apply khajage tongo jemon astronomy military medicine tei engineering rogo sana thangke tabuni 5G modern latest technology ni invention bo millimeter radio wave by no kurungja o elem gana Chandra Bose ni tei kaisa kongchuk jana boramangkha bono puila India ni science fiction writer bo amtei kabangma story bo silangka je story porwoi next generation ni scientist rok science no tei kha kosamai tongmana tei amoni bagino bo father of Bengali science fiction bo ini hinjago tabukni o wireless communication ni sebro no tomungno radio TV tei
mobile phone hairokno muthagi rike chini langma se kupuma hai matonga hingke chung obo gosui no nahathai wireless ni dunia no fuare chungno yafari kalangkha chini elem ganang scientist Jagadish Chandra Bose